Namakuru atugeraho none yemeza neza ko ubwirinzi bukomeye cyane busanzwe burinda ikirere, no kuvuga ngo n'ubwirinzi burinda ikirere kugurukwamo n'indege, drone cyangwa se n'ibindi biturika bishobora kuhungabanya umutekano ku butaka bw'igihugu icyo ari cyo cyose. Kuri ubu ngubu ku butaka bw'u Burundi biravugwa neza ko hamaze kwangirika ku buryo bukomeye cyane. Ubu bwirinzi bw'ikirere bivugwa neza ko uwagerageza wari wese kugira icyo agurutsa cyerekeza muri karitsiye ariyo yose, by'umwihariko karitsiye zisanzwe zirimo ubu bwirinzi, dore ko atari umujyi wose, bishobora kuza kumworohera ku buryo bukomeye cyane. Ubusanzwe ibihugu byinshi cyane biba bifite ubu bwirinzi, ariko bitewe n'ubushobozi uba usanga ibihugu bimwe bigerageza gushyira ubu bwirinzi ahari umukuru w'igihugu cyangwa se ahasanzwe aba, kugira ngo ariho bagerageza kurindira umutekano. Kuri ubu ibigezweho, perezida w'igihugu cy'u Burundi aratangaza neza ko abataramenyekana bashobora kuba bari mu gisirikare bamaze kwangiza ubu bwirinzi ku buryo bukomeye cyane, ndetse hakagaragara igituma benshi bavuga neza ko drone zatangiye kugenda zigerageza kugaba ibitero muri ibi bice nk'uko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kubigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenya amakuru neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwamaze kwangizwa, ariko kandi benshi bagahuza amakuru ko bushobora kuba bwangijwe n'abasanzwe bakoresha izi systeme. Ubusanzwe hari ababirigi bakorana n'ingabo z'u Burundi zabitorewe ndetse zabiherewe amasomo akomeye cyane mu gukoresha ubu bwirinzi bw'ikirere. Ubwirinzi bw'ikirere kandi bugerageza gukoreshwa umunsi ku munsi, amasaha 24 kuri 24, by'umwihariko muri karitsiye zibarizwamo umukuru w'igihugu. Ibi rero byamaze kuba confirmed ko ubu bwirinzi bwamaze gukurwaho, ndetse ikirere gisa naho cyambaye ubusa, ibintu biri gutera ubwoba ndetse n'inkeke perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga ko hari abari gukorana n'abari imbere mu gihugu kugira ngo umutekano we ujye mu kangaratete. Ubwoba ni bwose, igihunga ni cyose. Binavugwa neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kutagaragara ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Izi muvoma bisa naho ikirere cyambaye ubusa, ni nko kuba uri mu nzu idasakaye uba ushobora kunyagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo uyu mugabo afata nko kuba ari hano, maze mu gihe afite abanzi benshi cyane bari kumurwanya muri iki gihe, akaza kuba yafata umwanzuro wo gukora ingendo bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu by'ukuri ninde wagerageje kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bw'u Burundi? Ninde wakoze ibi ngibi ko asa n'ushaka gushyira mu kaga perezida w'igihugu cy'u Burundi? Mama 23 benshi barayishinja ko ari iri kugambana igakorana na bamwe mu bayobozi b'u Burundi, by'umwihariko mu nzego za gisirikare, bari kugerageza gutesha umutekano muke cyangwa se guteza umutekano muke mu bice bitandukanye, kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Burundi bakomeze kugenda bajya ku gitutu. Abaturage kandi bivugwa neza ko batangiye kutimvamo perezida uyu nguyu, kuko bisa nkaho bamaze kwerekwa n'abakuriye inzego z'umutekano ko ari we kibazo gikomeye cyane cyamaze kwishora mu ntambara. Ubundi Burundi ubusanzwe ntabwo bwashozaga intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose, dore ko benshi banavuga neza ko byanagenderaga ku bijyanye n'uko nta bushobozi bw'igisirikare gihari. Ariko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akongera kwihandagaza ku mateleviziyo avuga neza ko azatera ibihugu bitandukanye birimo u Rwanda, nyuma yo kubona neza ko bimugoye ndetse bitashoboka, ndetse akagirwa inama yo kuvuguruza amagambo ye kuko ashobora kumukoraho. Noneho yashwanye n'igihugu cy'u Uganda avuga neza ko ngo nacyo azagitera, aho benshi cyane bamuhaye inkwenene bakibaza ngo ibyaba yanyweye n'amagambo akoreshwa. Son Excellence Nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi araza gutakambira ububirigi burebe uko bwamufasha ku bwirinzi bw'ikirere, cyangwa arongera kubaga yifashe nk'uko bisanzwe bikorwa rimwe na rimwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi wafite nk'inshuti wamugira inama ndetse akagira ibyo amufasha mu buryo bwa gisirikare ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, ariko benshi bakagaragaza neza ko nawe kuri ubu atorohewe na gatoya. Ibyo kumusaba ubufasha ari nko gushakira imfizi ho amata. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza neza ko uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Telefone ziracicikana i Bujumbura, mu nteko ishinga amategeko, mu ngabo, ahantu hose bisa nkaho bari gushaka
icyakorwa mu gihe umukuru w'igihugu we yanze gusohoka mu rugo, ndetse bivuga neza ko ari mu nzu yo hasi aho ashobora kuba afite ubwirinzi bukomeye cyane. Abasirikare bari mu rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se mu mutwe ugamije kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu baranyuranyuranamo mu bice bitandukanye byerekeza mu bice by'ingenzi no ku nyubako z'ingenzi zikorerwamo na leta. Benshi aho bashobora kuvuga neza ko hashobora kuba hari ubwoba bw'uko ubu bwirinzi nyuma yo gukurwaho hashobora gukurikirwa n'igitero gikomeye cyane nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Ibi bikomeje kuba igihe hari inkuru zavuze neza ko hari akadrone gatoya kagerageje kwinjira mu rugo rw'uyu mukuru w'igihugu, ariko biza kurangira katageze ku ntego kubera ubu bwirinzi. Nyuma yo kuba ubwirinzi buvuyeho, bisa naho rero hari ikikango gikomeye cyane, umukuru w'igihugu ashobora kuza kwisanga ari mu kangaratete. Ibi kandi birahuzwa n'amakuru amaze iminsi avugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho itumanaho kominikasiyo kandi yavuyeho iminota 29 n'amasegonda 30. Ubundi ibingibi ntabwo bibaho, ubu usanga muri ubu buryo hashobora kuza gutakara amabanga y'igihugu, ndetse ikibuga cy'indege kindiriwe igihugu kiba gishobora gufatwa isaha n'isaha kuko ntawe bukontorora indege zinjira zigwa kuri iki kibuga ndetse n'izisohoka. Amakuru akagaragaza neza ko kandi muri icyo gihe hashobora kwinjira ibintu bitazwi bizanywe n'abafitemo inyungu, ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu byakinjizwa ku kibuga cy'indege kandi mu buryo buboroheye. Ibi rero birakomeza kugenda bizana igitutu ndetse binashyira ubwoba bukomeye cyane kuri nyene cyubahiro na bamwe bayoborana, dore ko binavugwa neza ko ubu batangiye kumugera amajanja mu gihe we yatangiye gutegura uko yatangira kwigarurira imitima y'abarundi, harimo n'abamurakariye by'umwihariko abafite imiryango iri mu gisirikare. Bavuga neza ko imiryango yabo yamaze kuba bayisheta ndetse igirwa nk'aho ari abacakara baguranwa amagana bakaza kujyanwa mu ntambara. Uyu rero ngo afite akazi kenshi cyane ko gukomeza kubigarurira imitima muri iki gihe gito gisigaye kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu yongere kuba. Ku butaka bwa Kongo 23 yo irakomeza kugenda yadivansinga, ndetse benshi bagahuza ibibazo byo mu Burundi na 23 mu by'ukuri, kubera ko bavuga neza ko iki gihugu cya Kongo by'umwihariko uyu mutwe wa FCM 23 wagiye ugaragaza neza ko Burundi babangamiye mu bikorwa byabo bya gisirikare, nabo bashobora kuba bari kugenda bihimura bakorana na bamwe mu batangiye kugenda barwanya iyi leta bari interine mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru ziri gucicikana Bujumbura na Gitega ni inkuru mbi cyane zibabaje, ariko twagira mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bikaza kuba akarusho cyane, byagera mu baturage bagakomeza kuvuga neza ko igihugu cyabo kisanze mu ntambara, batazi aho yaturutse, batazi uwayitangije, ndetse bagakomeza kwibaza impamvu igisirikare ndetse n'ubuyobozi bwacyo ndetse n'umukuru w'igihugu bafata umwanzuro wo kohereza aba basirikare bakomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Kongo, ndetse aho bivuga neza ko bagiye gutanga umusada. Iyi ni inkuru ikomeye iteye ubwoba, bishobora kuza kugira impact, ingaruka mbi cyane ku butegetsi bwa perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ukomeje kugaragaza neza ko azagwa inyuma ya best friend we Tshisekedi nk'uko abyivugira, ariko benshi batangiye gukoresha terme zivuga ko akwiye kumugwa inyuma wenyine. Ariko uru rubyiruko, aba basore n'inkumi ari kohera ku butaka bwa Kongo mu mirwano bakaza kugenda barekurwa, ndetse bakaza kubohorwa bakagira ubwigenge, maze bakaza gukurwa muri iyi ntambara mu by'ukuri bari kurwana idafite igisobanuro ku gihugu cyabo. Ni ibintu bikomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi we yavugaga neza ko ataturana na 23, ndetse ko uyu mujyi wa Uvira atifuza kubona mwizinye shyamba, nyamara bamwibutsa neza ko ubu ari ubutaka bwabo. Izi ngabo za 23 zitigeze zigaragaza intention n'imwe yo kwambuka umupaka mu gihe bari bafitiye umujyi, bakibaza impamvu yari yose ishobora gutuma yafata uyu mwanzuro wo kohera izi ngabo, nyamara n'ubundi zitari kugira igikomeye zitanga kuko kondisiyo ziri kurwaniramo, ndetse bisa nkaho bitaboroheye kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru rero ababaje ndetse yaje guca imigongo ya benshi, by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi, dore ko abo mu gisirikare cya leta ya Kongo bo bisa naho ntacyo byari bibabwiye na gitoya. Amakuru aremeza neza ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, nibura ibirometero bitanarenze 2 uturutse mu mujyi wa Uvira, aho igisirikare cya 23 cyarwanye inkundura kirwana umuhenerezo n'ingabo z'u Burundi
Burundi. Abasirikare ba 23 bivugwa neza ko hari abakomeretse ndetse babiri bapfuye, ariko umubare w'abasirikare b'u Burundi bapfuye bararenga 52 niyo mirambo yagaragaye. Abafashwe ari bazima bivugwa neza ko bashobora kuba ari bane, ariko igitunguranye hagaragayemo n'umwe mu bagore ndetse cyangwa se umukobwa nk'uko byagaragaye nawe wafatiwe muri aba. Ibi rero biraza gusobanura iki? Urugamba rwakomeye cyane, imbohe z'intambara ziri kongera gufatwa, ariko se kuki leta y'u Burundi ikomeje nayo gukora ibi ngibi mu gihe benshi bavuga neza ko bitakabaye ari uko biri kugenda? Igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri kirimo kiragaragaza imbaraga izo arizo zose muri uru rugamba kugira ngo babe barutsinda, ariko bikarushaho kugenda bigorana. Igisirikare cy'u Burundi kandi gikomeje kugerageza guhabwa ibishoboka byose kuri iyi nshuro, noneho ngo kibe cyakitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko baba bari gufatikanya yaribo igisirikare cya leta ya Kongo baragishinja ko kidakomeje kubaseriye muri uru rugamba. Ikigaragara cyo nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje gutererana ingabo z'u Burundi mu buryo bwose bushoboka. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye gusa naho gikubitirwa muri ibi bice ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo gitereranye izi ngabo z'u Burundi ndetse bikaza kurangira arizo zihasize ubuzima nyamwinshi. Abasirikare bafashwe, amakuru avuga neza ko baje kuvuga byinshi cyane, ariko bavuze na kari murori mu gahinda kenshi ndetse amarira azenga mu maso. Aba basirikare babwiyemo 23 agahinda kabo ndetse n'ikibari ku mutima, ariko nta santima ziri muri uru rugamba. Benshi babwiye 23 ko abangaba igomba kubahana ndetse ku buryo bose baza kuba isomo rya bagenzi babo, ariko nanone 23 yo ikavuga neza ko abayafashe ari bazima, nta mpamvu yo kuza kubica. Irabagira imbohe z'intambara, ikomeze babaza amakuru mu bijyanye n'ibyo bateguraga ndetse n'imikorere y'iki gisirikare cyabo, kugeza igihe hazabaho ikimeze nk'aho ari uguhererekanya imbohe z'intambara. Nubwo benshi bemeza neza ko 23 ibi yakomeje kubitera utwatsi byo kuba yafata abasirikare bose b'u Burundi yacakiriye ku rugamba ngo ibohereze gutyo gusa nk'aho nta cyabaye, mu gihe mu gitondo buzacya aribo bongera kugarurwa kuri uru rugamba. Perezida w'igihugu cy'u Burundi izi nkuru zose ari kuzakira, benshi bakavuga neza ko asa n'uwabuze icyo azivugaho ndetse n'icyo akora, ahubwo bivugwa neza ko General Prime Niyongabo ari we uri guhatwa ibibazo, kandi bivugwa ko aba atagize uruhare mu kohereza aba basirikare kuri ubu butaka bwa leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye na gato. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigaragarizwa ibimeze nk'aho ari urwango rukomeye cyane hagati yabo n'abarundi, kuko abarundi barabashinja kubatererana, kandi nibyo urugamba rurimo ruragira ahashyushye ahakomeye cyane, maze ingabo za leta ya Kongo zigafata umwanzuro wo kubivamo zikirukankira. Ibyo benshi bafata nk'ubugwari, ubunebwe ndetse busa naho ari ubwo ku rwego rwo hejuru. Ni inkuru iteye agahinda ndetse ni inkuru ibabaje cyane. Ahangaha benshi baremeza neza ko ingabo z'u Burundi zakoze majabu ku buryo bukomeye cyane. Ni amakosa akomeye cyane ndetse n'ibyaha bikomeye cyane ingabo z'u Burundi zongeye gukorera kuri ubutaka bwa Kongo, ibintu bisa nkaho mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kwibaza kuri ibi bintu biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ibintu bisa nkaho byabaje benshi cyane, ariko byagera ku banyamurenge aho baherereye ku isi hose, dore ko no ku butaka bw'u Burundi hari abariyo. Aba bakomeje kugenda baririra mu nzu ndetse agahinda karabashengura. Abishwe batwitswe baburogaga basaba imbabazi batakamba. Mu by'ukuri nta cyaha na kimwe bashinjwaga, uretse ko ingabo z'u Burundi zumvishe zishaka kubatwika, ndetse ibintu byabaye na wazarendo zihari ndetse n'abasirikare babiri b'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi byabereye neza hafi na Poezero nk'uko bitangazwa, ariko nanone bifatwa nk'igikorwa cy'ubugwari, igikorwa cyo kuza kwica abaturage badafite intwaro badahanganye nawe mu rugamba. Ibindi byaha by'intambara bikomeye cyane byamaze kugenda bigerekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, ukomeje kuba yakohera ingabo ze kuri ubu butaka zikifatikanya n'imwe mu mitwe y'iterabwoba harimo FDLR ndetse n'izi wazarendo zikomeje kugenda zikora ibyaha bitandukanye kuri ubu butaka.
ni inkuru rero zibabaje benshi cyane, ariko nubwo bimeze bityo ubu ntabwo twatinya kuvuga neza ko Twirwaneho ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro ihangana n'izi ngabo z'u Burundi. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi nibi zakoze ari ukubikoreshwa n'ikimwaro, kuko bigaragara neza ko zatsinzwe mu bice bitandukanye ndetse zigakomeza kugenda zizerera ndetse zomongana, bisa nkaho zidagifite groupe yaho zibarizwa cyangwa se barracks aho bagomba kuba bari mu kampu kugira ngo babe bikusanya ndetse bategurire ibindi bitero. Mu gukomeza kuzerera ndetse basa naho badafite aho berekera, bagenda biyenza ku mwisi n'umugenzi. Bivugwa neza ko ariho bahuriye n'aba abaturage bahise basabwa ibyangombwa byabo, kuko n'ubundi byagaragaraga ko bari kwerekeza mu bice by'Abanyamurenge. Aba rero bahise babagirira nabi ndetse ibintu no kubivuga bisa naho biteye agahinda ndetse bibabaje cyane. Ibyaha by'intambara bikomeje kugenda bikorwa n'iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri ibi bice ho bikomeje kugenda bihumira ku marari. Ibice bitandukanye by'inkengero za Uvira hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane, nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Amasasu bivuga neza ko ari kuraswa hagati ya Wazalendo ndetse na Twirwaneho MRDP. Kagaragara neza ko umujyi wa Uvira utari mu kangaratete nk'uko byari bimeze mu minsi itatu ishize, ariko nanone benshi bamaze kwemeza neza ko ibyo M23 ikomeje kugenda ikora bisa naho ari ukwigiza intwari imbere, bishobora kuba biri gutanga ubutumwa bukomeye cyane, yaba hano muri Purene ndetse n'ibindi bice. Amakuru aragaragaza neza ko ingabo za M23 zitigeze zijya kure na gatoya, kuko zakomeje gucungira hafi biri kuba kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri ibi bice byegereye umujyi wa Uvira. Ingabo z'u Burundi ari nyinshi ndetse zikomeje kugenda zikora ibimeze nkaho ari amakosa akomeye cyane. Reka twambuke tujye ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane, imitego ari gutega uyu mugabo. Benshi kugeza kuri ubu baremeza neza ko kugira ngo yamamazwe ndetse aze kugera ku ntego zo kuba umukuru w'igihugu muri ubu buryo bisa naho bigoye. Abarundi benshi cyane basa naho bagaragaza ko barakariye uyu mukuru w'igihugu cyabo, bitewe n'uko ubu tuvugana Abarundi baravuga neza ko inzara inuma, inzara ivuza ubuhuha, nyamara igihugu cyabo cyarishoye kigashora imwe mu mitungo ndetse n'ibyari gufasha abaturage kuba bameze neza mu bijyanye n'intambara. Abarundi barashinja perezida w'igihugu cyabo ko yishuye mu ntambara yatumye bagira crise ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi ku butaka bwa Kongo barahuzuye muri iyi mirwano. Ibi byose bakomeza kugenda babyegekaho perezida w'iki gihugu nyine cy'u Burundi, kuko niwe wagiye utanga itegeko ryo kohereza aba basirikare. Ibindi bakagenda babimwegekaho bavuga neza ko n'ubundi muri iyi manda irangiye nta kintu kizima yabakoreye uretse kohereza abasirikare be cyangwa se abasirikare b'iki gihugu mu mirwano idafite aho ihuriye n'igihugu cyabo. Ibintu bavuga neza ko byabababaje cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero benshi baravuga neza ko agahinda ari kose, ndetse bakomeje kugenda Abarundi basa n'abavuga neza ko uyu mukuru w'igihugu rwose ibyo kuba yakongera kukiyobora yari akwiye kuzibukira. Ariko benshi baravuga neza ko n'ubundi Uburundi iterambere ryabwo rigenda gake gake ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere, uretse na Tshisekedi witwaza neza ko ngo ari mu ntambara, akavuga neza ko ari byo bituma adakora ibikorwa remezo, nyamara akabazwa impamvu n'ibice bitarimo intambara, kuko Kongo ni nini, igice kirimo intambara ni igice gitoya gikomeje nabyo kugenda bitagaragaramo ibikorwa by'iterambere. Ibi byose bigakomeza kugenda bicanga abakongomani n'Abarundi. Ni nk'uko rero bakomeje kugenda bashinja perezida wabo ko iterambere ryabo rigenda bigura intege. Kivu Republic ni leta bivugwa neza ko igomba kuba leta ya M23 igomba kujya ikora ibikorwa bitandukanye bikorwa n'ibihugu nk'uko bigenda bigaragara. Aba baturage bo muri Kivu zombi ni ukuvuga ngo ni Kivu y'Amajyepfo, hano za Uvira, ibice bitandukanye bya Bukavu, ndetse kuzenguruka ibice byose biri muri Kivu nyine y'Amajyepfo, kuzamuka ukajya muri Kivu y'Amajyaruguru uhereye za Goma, kuzamuka za Minova, za Masisi, uzamuka za Nturo, za Kirorirwe n'ahandi hose, kugera ibice byose bihana imbibi n'igihugu cy'Ubugande. Ubu tuvugana rero bisa
nkaho amarenga yatangiye gucibwa na Joseph Kabila Kabange. Uyu kandi agashimangira neza ko Tshisekedi abaturage be bamaze kugaragaza neza ko nawe batishimiye ibyo akomeza kugenda akora. Abaturage bo ku butaka bwa Kongo uretse n'abaherereye mu bice bya Kivu baravuga neza ko batishimiye uko babayeho, kuko bisa naho nta gishya nta terambere mu gihe igihugu cyabo cyuzuyemo iby'agaciro gakomeye cyane. Ibigerageza kugenda bikoreshwa bisa naho bikoreshwa mu nyungu za perezida ndetse n'umuryango we ndetse n'akazu nk'uko bivugwa, ndetse aba hafi ye kandi nabo bakomeza kugenda bigwizaho imitungo, abaturage bagakomeza kugenda basigingira. Ubu tuvugana kabone n'Kinshasa mu murwa mukuru haracyagaragara imihanda idakoze, haragaragara ibisa naho ari umwanda udasanzwe. Abaturage bakavuga neza ko nta terambere, amashuri asa n'amaze igihe kinini cyane nta kuvugururwa, ibitaro nuko. Ibi biri gutuma uyu mukuru w'igihugu cya Kongo akomeza kujya ku gitutu, maze abakomeza gushyira akabaraga mu bijyanye no kubaka leta nshya ya Kivu Republique cyangwa se ya Volcano Republique nk'uko benshi nabo bagenda babivuga, bikomeza kugenda bishyirwamo imbaraga. Igikomeza kugenda gitera Tshisekedi gutakarizwa icyizere ni iki ngiki. Amakuru agaragaza neza ko Tshisekedi ibyo akora n'ingabo ze byamaze kugenda bimenyekana, birimo ibikorwa bya gisirikare bigenda bikorwa n'ingabo ze, ariko bikaba ibikorwa bibi cyane ku baturage, birimo kubasahura, kubica, kubarasamo amabombe bakoresheje za drone, ibyabaye Rubaya, ibyabaye Minembwe, ibyabaye Masisi n'ibindi bice bitandukanye. Benshi bakemeza neza ko ukuri kwamaze kujya hanze. Imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi bose bamaze kumenya ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatikanyije n'abarundi ndetse na Wazalendo rero bakomeza kugenda batoteza bashyira ku nkeke bashaka kurimbura bamwe mu baturage bo kuri ubutaka bwa Kongo. Ibikomeza kugenda bihama 23 amahirwe yuko amahanga yamaze kugenda yumva, ndetse hashobora kuza kuba ikimeze nkaho ari igitangaza. Gusa kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yongeye kuvuga neza ko bijyanye n'amabuye y'agaciro ya za Rubaya ishobora kuza kubyinjiramo cyane, maze igakorana namwe mu makampani akomeye cyane asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Kuri ubu ikijyanye n'amabuye y'agaciro ya Rubaya higanjemo Abashinwa, nibo bakorana na 23. Bivuga ko amabuye y'agaciro aturuka muri ibice 23 ariyo igurisha ikifashisha mu bikorwa bitandukanye birimo imihanda ndetse n'ibindi ikomeje kugenda ikorera abaturage bo ku butaka bwa Kongo mu bice yamaze kugenda yigarurira. Ubu tuvugana ibiturika bikomeje kugenda byumvikana mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda habisibaniro, aho ingabo z'abarundi zikomeje gufasha igisirikare cya leta ya Kongo kugerageza kwinjira Minembwe, maze ngo bamenesha abaturage bahatuye bahashire, maze bahashyira ibirindiro bikomeye ngo by'ingabo zabo nk'uko benshi bagiye babyemeza. Abaturage b'Abanyamurenge bagiye batabaza. Imyaka ibaye myinshi cyane, amahanga asa naho yanze kubumva kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gushinga igisirikare MLDP kwirwaneho gikomeje kugenda gifatikanya na 23 kugira ngo basevinge ubuzima bwabo ndetse bakomeze kurwana kuri gakondo yabo. Kugeza kuri ubu baribaza impamvu abarundi baje kubatera kuri gakondo yabo. Ibikomeza kugenda bivugwa ko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuzisanga mu bihano bikomeye cyane. 23 nayo ikaba ikomeje kugenda igerageza gukora ibishoboka byose ngo hashyirweho imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire maze bw'ibihugu runaka kugira ngo iyi Kivu Republic ibe yakemezwa, maze leta ya Kongo isigare yigenga, maze aba baturage Tshisekedi avuga neza ko atarabo ku butaka bwa Kongo abarekere ibice byabo. Ibi ariko Tshisekedi yabyumvishe, benshi bavuga neza ko ari kimwe mu bimubabaza kuko atifuza gutakaza ibi bice byiganjemo ibibarizwamo bimwe by'agaciro byo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo. Ubu tuvugana rero benshi baribaza ibyo Joseph Kabila Kabange yakomeje kugenda acamwa amarenga agaragaza filozofi ndetse na 23 isa nayo yamaze gutsinda iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa mu bijyanye n'urugamba, ariko ikarenzaho no kubatsinda mu bijyanye na politiki na diplomasi. Bisa nkaho ari byo byarangije Tshisekedi, akaba atakigirirwa icyizere kugeza kuri ubu ngubu. Puezero niho hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane nyuma y'uko Puezero higaruriwe n'ingabo za 23. Hakaba hakomeje kugaragara ibisa naho ari operasiyo ziri kubera mu nkengero za Puezero, no operasiyo zigamije kwirukana izi ngabo zagiye zihahungira ndetse n'izagiye kumera nkaho zishaka kwiregurupa ngo zibe zagaruka kugaba ibitero ahangaha Puezero neza mu isantre ndetse n'ibice bihakikije. Ubu tuvugana abasirikare
b'igisirikare cya leta ya Kongo bagabweho igitero gikomeye cyane n'intare za Sarambwe ubwo bageragezaga kwiregura urupango babe bagaruka muri ibi bice, ariko nanone ikintu cyatangaje benshi cyane M23 na twirwano bakimara kubacanaho umuriro babagabyeho ibitero, abasirikare bigiriye inama yo gufata bimwe mu bikoresho basahuye, ndetse nubwo byagaragaye ko abasirikare bafite ikimeze nk'aho bagenzwa n'ubujura, kuko hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abo muri Wazalendo birukanka bafite amatungo magufi ndetse namwe mu bikoresho bigaragara neza ko atari ibikoresho bya gisirikare ahubwo ari ibikoresho byakoreshwaga n'abaturage basahuye aho bari bamaze iminsi barahungiye. Ibi biri mu byatumye M23 itangiza iyi operasiyo ikomeye cyane yo gukukumba no gukubura ikura mu nzira abari kugerageza kwiregurupa bahungiye mu nkengero za Puezero, ariko ibyababayeho ni ibintu bisa naho ari agahomamunwa. Abasirikare bagaragaye birukankana ibice by'ibikoresho, hari abari bafite n'amatungo magufiya benshi bavuga neza ko yari yiganjemo ihene n'ingurube ntoya, ibibwana byazo, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gutsinda urugamba n'ubundi bisa naho biba bigoye. Ibi ni ibyo basahuye mu baturage. M23 ikimara kwakira ubutumwa bw'abaturage bakomeje kugenda bayihamagara bayibwira ko izi ngabo zahungiye muri ibi bice nyuma y'uko zirukanwe Puezero zibajujubije ndetse zikomeje kugenda zibasahura zikora n'ibindi byaha bitandukanye. Ubwo nibwo intare za Sarambwe na twirwano bahise bategura operasiyo karabutaka bise gukubura. Iyi niyo yabashije gukura mu nzira izi ngabo. Abarundi bakomeje nabo kunanirirwa kuri uru rugamba. Iki kiri gutuma ingabo z'abarundi zihura n'uruva gusenya, ndetse bigasa nk'aho M23 iri kuzibasira ku buryo butandukanye n'izindi ngabo. Bisa nk'aho izi ngabo z'abarundi zagiye zigerageza kubangamira ndetse no gutambamira inyungu zose za M23. Ni nayo mpamvu M23 nayo itari kubababarira na gato, yaho iri kubafatira iri kubahonyora nk'uko byagaragaye mu mujyi wa Baraka. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, murabizi muri teritwari ya Fizi ahongeye kubera ibitendo bikomeye cyane. M23 n'abarundi bisa nk'aho rutari buze koroha. Ubu tuvugana M23 yamaze kwigarurira igice kinini cyane cy'uyu mujyi wari usanzwe kontrolwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Andi ibi bice biri bimwe mu bice bikomeye cyane bibarizwamo FDLR nyinshi ndetse n'ingabo z'abarundi. Aba bose bamaze kumeneshwa. M23 iri gukora ikimeze nk'aho ari ugukura mu nzira isa naho ikiriyaringa ibice yamaze gufata kugira ihashyire defense ikomeze kwa advancinga, mu gihe ingabo z'abarundi nabo bari gufatikanya bagaragaye basa naho barimo barasohoka mu mujyi, ndetse abandi bahungira mu bice bisa naho byitaruye ibyaberagamo imirwano. Ibi byongera kugaragaza ko igisirikare cya M23 gahunda gifite isa naho ari gahunda ikomeye cyane yo kwa advancinga. Aba basore b'intare za Sarambwe bakomeje gukora ibitendo karahabutaka. Ubu tuvuga n'intare za Sarambwe ziri neza katikati hano ku mujyi wa Uvira, ariko ntabwo uyu mujyi urafatwa nk'uko bigenda bigaragara, ahubwo abasore bamaze kuwinjira cya gitutu ndetse no kwegera pureshi ikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Hagaragaye imodoka zigera kuri enye z'igisirikare cy'u Burundi zipakiye abasirikare. Bivugwa neza ko bafashe umwanzuro wo kwimura ibirindiro byabo kugira ngo baze guhunga M23. Ibi kandi byakozwe nta masasu abayeho. Ibyo benshi bavuga neza ko ingabo z'u Burundi nazo ziri gushaka kumera nkaho ziri kwikiza uru rugamba, kuko ingabo z'u Burundi noneho ziri gusubira inyuma zitarasanye nyuma yo kubona neza ko zugarijwe igitutu cyamaze kuzigeraho, ko M23 iziri hafi ndetse ikomeje kugenda izigenda runono. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi, inkuru zivuga neza ko rwose bagaragaye burira amakamyo ya gisirikare basa naho bari guhunga, maze bigaragara neza ko M23 mu by'ukuri kwigarurira uyu mujyi nanone bitakongera kugorana mu gihe yabifata nka initiative ikomeye cyane yo kongera kwinjira muri uyu mujyi bakawigarurira. Ariko kandi hakomeje kugenda havugwa ikimeze nkaho ari ubujura budasanzwe bwo gukorwa n'izi
n'izi ngabo z'umutwe wa Wazalendo ndetse zikomeje kugenda zihangana abaturage bo kuri ubutaka basa naho bamaze kugenda bashira ubwoba kuko barimo barahangana ku buryo bukomeye cyane n'izi Wazalendo zirimo zigerageza kubasahura ibyo twakita nk'impamba kuko bamaze kubona neza ko amazi atakiri yandi. Wazalendo iri kuri pressure ku gitutu karabutaka, ibigaragazwa nuko yamaze kugenda isubira inyuma. Abarundi babibonye nabo bati natwe tugakizwa n'amaguru. Ninde uri buze guhagarika M23 muri ibi bice ko bisa nkaho ibintu byahindutse? Abajenerali bakomeye cyane mu ngabo z'u Burundi ndetse no mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeje guhamagara ibyombo, amatelefone birimo biracicikana binyuranamo amabwiriza mashya ku bakamandazi, ariko bisa nkaho nta gishya biri gutanga kuri izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Icyatumye bamwe bafata umwanzuro wo kwisubirira inyuma bakarekura bimwe mu birindiro bari bafite ndetse bakabirekura nta n'amasasu avuze, ahubwo ari ubwoba n'igitutuma M23 yamaze kugenda ibegereza ndetse ikabikora ndetse mu buryo navuga ko ari uburyo bukoranye ubwenge budasanzwe. Ubu tuvugana rero nyuma y'uko M23 na twirwaneho bigaruriye Puezero nk'igice kiri strategique mu bijyanye n'urugamba, igice ugikontorora bashobora kugira byinshi cyane akoresha Minembwe, akoresha umujyi wa Uvira bitewe n'imihanda ihahurira, communication yaho ndetse na transport iroroshye cyane, ahurira imihanda igera muri nijya mu bice bitandukanye. Ukuvuga ko ufite Puezero aba ushobora gukomanyiriza undi uri mu bindi bice uburyo bwose bushoboka. Ibi nibyo M23 rero na kwirwanaho barimo barakora. Ingabo z'u Burundi zirimo ziracucumirwa muri ibice, n'ubundi benshi bemeza neza ko zimaze iminsi zisa naho zitabona ibyangombwa nkenerwa byose bitewe nuko kubibagezaho bisa naho bigoye. M23 ariko isa naho ibi yabikoze ibikora nkana kugira ngo ibanze kubabaza ndetse ize kugenda ishyira ku gitutu ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi muri rusange. Inkuru rero zikomeje kugenda zicicikana zigaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gishyirwaho imbaraga z'umurengera na M23 mu gihe iki gisirikare gifite icyo twakita nkaho ari esheki ikomeye cyane mu bijyanye no kurwana mu kirere. Indege z'intambara zisa naho zangijwe izitarahanuwe, igisa nkaho ikirere cya Kisekedi gisa naho kiri kuba kiri furi ndetse ibituma M23 ikomeza kugenda yisanzura. Benshi bemeza neza ko ubundi uru rugamba ruba rwararangiye M23 yarafashe ibice byose ahubwo byagiye bizitirwa n'ibitero by'indege y'igisirikare cya leta ya Kongo byatumaga M23 isubika ibice byo gufata ndetse ikagenda irwana n'izi ndege, dore ko ni nyinshi zamaze kugenda azihanurwa. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bahabarizwa bose bamaze kuvamo. Ibivugwa ko M23 ishobora kongera kuhatera za mbunda nini zirasakure nk'uko zahahoze. Ibintu rero birasa naho bitari korohereza ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi. Benshi bagashidikanya ku bushobozi bw'izi ngabo z'u Burundi zikomeje nazo kugenda zisubira inyuma nk'ingabo za Kongo. Mu by'ukuri benshi bari kwibaza uwaje gufasha undi ndetse ufasha n'ufashwa, bose bakomeje kugenda bagenza umugongo, mu gihe M23 na twirwanaho bakomeje guharanira uburenganzira n'ubuzima bwabo no kubaho kwabo, bakomeje kwa divansinga. Ubu tuvugana Plaine de Ruzizi, Bijombo, Kabunambo n'ibindi bice bitandukanye. Ubu M23 yatangiye kuhagera amajanja. Ibimenyetso bigaragaza neza ko bisa nkaho umupangu wa General Makenga Emmanuel ukomeje kugenda usa naho uri kugerwaho. Inkuru zikomeje nanone kugenda zicicikana mu binyamakuru rutura byandikira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru zisa naho ari propaganda, ariko ukuri ko kwamaze kugaragara nuko izi nkuru bari kwandika ziri kuvugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo ngo kiri guhangana na M23 rwabuze gica, mu gihe abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bakomeje gutanga inkuru zigaragaza neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi
kiri gutsindwa cyane, ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo bakomeje kugenda bagarikwa ku buryo bwa danje ndetse uburyo butari busanzwe. Ubu tuvugana rero hakomeje kuvugwa inkuru nyinshi cyane hano muri ibi bice, aho M23 yamaze kugarura imbaraga ndetse n'ibimeze nk'aho ari ibirindiro, ibitwaro biremereye cyane byose byamaze kugezwa muri ibi bice, ariko kandi sinabura kukujyana neza hafi n'umujyi wa Goma. Ubwo twasimbutse twigiriye muri Kivu y'Amajyaruguru, aho twari duherereye muri Kivu y'Epfo, aho ibintu bisa naho bitoroshye cyane. M23 iri kugenda ikubura ishyira ku bintu ku murongo. Ubu tuvugana mu birometero bigera kuri 20 ni kure cyane uturutse mu mujyi wa Goma, humvikanye amasasu bivugwa neza ko ari abawazarendo ndetse na FDLR bari bagerageje kugaba ibitero shuma ngo baze gusahura abaturage, dore ko kwigerera kuba bagana mu bice by'uyu mujyi bisa naho bigoye, ariko bivugwa neza ko basubiranyemo ubwabo batangira kurasana. Ibyaje gutuma M23 ku burinzi iza guhita imenya amakuru ko hari abatangiye kwinjirira abaturage, niko kugenda ndetse hatangira kubaho imirwano, kurasana bitamaze umwanya munini, ariko bivugwa neza ko M23 iri kugaragaza ko iri mu bice byose ndetse ibice bituyemo n'abaturage byo ikabyibandaho kurusha. Inkuru zikomeje gucicikana ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ya Rubaya. Ubu tuvugana rwabuze gica, Umunyamerika n'Umufaransa ndetse n'Umushinwa, ninde uza gutsindira iri soko? Ninde uza gukomveka Tshisekedi ko nawe yakomeje kugenda aryama ahindukira? Amambere Leta Zunze Ubumwe za Amerika iti twasinyanye amasezerano yo gukorana, nyamara ukomeje kugenda uturerega. Ubufaransa buti tumaze imyaka igera kuri 4 hano, dufite byinshi tugomba gukorana, nitwe twamwe dukorana nawe. Abashinwa bati ibi birombe ko ari twe tubirimo, ko dusanzwe dukorana n'iyi leta ndetse tukaba turi gukorana na M23. Ninde wababwiye ko iri soko twarivamo? Ibi byose bikiyongeraho ko ibi bice Tshisekedi bagendaga biri mu bice M23 ikontorora bikaza kugenda bihumira ku marari. Benshi baribaza uko Tshisekedi ari buze kumanajinga iyi situation arimo itamworoheye na gatoya, nk'uko bamwe bari kugenda babigaragaza, ariko abandi nabo bakavuga neza ko Tshisekedi n'ubundi ibi bice nta bya kontorora bishobora kugorana kugira ngo aze kugira umwanzuro abifataho, ndetse nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo muri ibi bice barameneshejwe, nta n'abari hafi aho. Ubu M23 irimo irakontorora ibirombe byose ndetse n'amakampani y'Abashinwa acukura amabuye akanayatunganya, niyo bakomeje kugenda abakorana, mu gihe aya mabuye ariyo bivugwa ko akomeje kugenda akora ibikorwa remezo bitandukanye ahangaha kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, ahakomeje kugenda hagaragara ibikorwa remezo birimo imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa na M23. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu ni umuyobozi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe na mugenzi we Son Excellence nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Elias Neva, ubu tuvugana abagabo basa naho bicariye intebe ishyushye, pressure y'igitutu gikomeye cyane, by'umwihariko noneho kuri perezida w'u Burundi we benshi bamaze kuvuga neza ko uyu mugabo nacunga nabi ashobora kuza kwisanga yafashe imwe mu myanzuro inakakaye inakomeye ayikoreshejwe n'iki gitutu. Ubu tuvugana ubutasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaze kuvumbura amakuru ko M23 na twirwaneho bamaze kugota ndetse bidasubirwaho ingabo z'Abarundi, ariko bakabikora mu ibanga. Bisa nk'aho ingabo z'Abarundi zari ziri mu bice byegereye Mikenke mu birometero bitarenze 3-4 ndetse na za Puezero, biriya bice bose bamaze gugotwa mu buryo bw'ibanga. Ubutasi bw'igisirikare cya leta ya Kongo bukimara kubimenya bwamenyesheje abakuru b'ingabo muri leta ya Kinshasa, nabo bamenyesha perezida y'iki gihugu cya Kongo Tshisekedi, niko guhita hamagara uwo yita best friend we hakurya za Bujumbura na Gitega, amubwira neza ko amazi atakiri yayandi. Ubu tuvugana rero haravugwa igisa naho ari ubwira kabiri ku ngabo z'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira inkuru mbi cyane iri kuri ubutaka
muri iki gihugu cya Kongo ku ngabo ze. Noneho ubusanzwe bivugwa neza ko yari amaze iminsi yaramenyereye kwakira inkuru z'abapfuye ndetse n'abafashwe mpira, ariko noneho aba baracyahumeka ariko basa naho bamaze kugotwa, ndetse byagaragaye neza ko n'itumanaho ryabo rishobora kuba ritakiriho neza ngo baze gusaba ramforo bimenye ngo iraza kunyura hehe, backup ishobora kuza kubakura muri aya matsa. Ese biragenda bite? Perezida w'igihugu cy'u Burundi bivugwa neza ko yahise ahamagara abakuru mu ngabo ndetse bahita bakora inama y'igitaraganya, ariko itigeze ibona na kimwe mu bisubizo bishobora kuza kurokora abasirikare bamaze kugoterwa kuri ubu butaka. Ikigaragara nuko perezida w'igihugu cy'u Burundi we yahise akora icyo benshi batunguwe nacyo cyane, kuko n'ubundi gutera imibare akabona kohereza abandi basirikare ngo bajye gukora nka backup kwa bariya nabo bashobora kugwa mu mitego, kuko bisa naho hari amakuru badafite, ndetse bigaragara neza ko igisirikare cy'u Burundi kitari kigiye gukora ibitero bimeze nk'ubwiyahuzi, basi ngo bazana amabombe barase muri ibi bice, n'ubundi abasirikare babo nibo bashobora kuhagwa, niko nibo bagotewe muri ibi bice. Igikurikiyeho ni ukwiyambaza Imana ngo igire icyo yakora. Ako kanya yahise ahamagara abakozi b'Imana babiri bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Akanya k'amasengesho ubwo ngo kaba karatangiye kwiyambaza Imana ngo hagire icyo yakora, nk'uko byakomeje kugenda abivugwa. Ariko kandi uko basenga ni nako hakurya abanyamurenge nabo basenga ngo Imana yongere kubagabiza abanzi babo. None ninduza kumvwa ko bisa nkaho izi ngabo z'u Burundi zamaze kugotwa mu buryo budasubirwaho, kandi ma 23 na twirwanaho bigasa naho nta mbabazi bafite na nkeya. Ese perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi biraza gukemuka bite? Ese Imana iraza kumusubiza maze ibone aba basirikare yakongera kubakira? Byose ni ibintu tugomba kwitega, ariko ntago byoroshye kuko bisa naho n'ubundi n'uwasenga bisa nkaho abanyamurenge baherereye mwa biriya bice amasengesho yabo amaze igihe kinini cyane ashobora kuza kuba ariyo yakora, ndetse akaza kugaragaza imbaraga zayo nyine nk'uko bakomeje kugenda babyivugira. Aba bakomeje kugenda bavuga neza ko ubwoko bwabo ari ubwoko bwahawe umugisha, abagerageza kubica nibo bakomeza ngo kugenda bahura n'ibibazo. Ibintu birakomeye rero. ma 23 ikomeje kugaba n'ibindi bitero bitandukanye mu bice bya Baraka, ntago byoroshye aho irwangana na FDLR. N'intare za Sarambwe zagarutse mu ngamba. Reka nkubwire ibibaye ku ngabo za leta ya Kongo n'abarundi zari zatangiye gufata umuhanda werekeza hariya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ko bari bamaze gufata umuhanda werekeza mu bice ma 23 yamaze kwimukiramo. Mu by'ukuri ni umuhanda mugari uturuka mu bice bya za Uvira, ariko ukaba umuhanda uza werekeza mu mujyi wa Bukavu. Ni ibirometero bitari bike, ariko ingabo za ma 23 zafite abasirikare benshi cyane ndetse n'ibirindiro. Ibi nibyo bitumye izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi bagwa mu matsa. Ni nyuma y'uko bumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa nibagera mu birometero bike cyane utangira kureba umujyi wa Bukavu, batangira gusheringa ndetse bakaba barasa igisirikare cya ma 23, ariko bisa naho bitabakundiye. Ubu tuvugana igisirikare cya leta y'u Burundi cyagombaga kunyura Kavimvira na za Gatogota, ariko ma 23 yahisiza na ramforo ikomeye cyane, ibimodoka by'intambara. Abasirikare b'u Burundi bakoze ikosa rikomeye cyane, bagenda ibirometero byinshi cyane, ntibatekereza uko bashobora gusubira inyuma mu gihe batunguwe n'umwanzi. Nyamara ibabayeho bahise bagotwa ku buryo bukomeye cyane. Kumbi izi ngabo zasanze zamaze kwinjira mu madefensi y'igisirikare cya ma 23, ariko kubera ko zamaze kwinjirana ibikoresho bikomeye cyane ndetse n'imbunda z'intambara ndetse n'ibimodoka bikomeye, ubu ma 23 ntabwo yigeze ibarasa, yabaretse irabaravogera, ndetse bamaze kugenda ibirometero byinshi cyane batazi ko bari mu birindiro bitari ibyabo. ma 23 igicunga bagitangira kwirekomanda ndetse ngo babe batangira gusheringa, nubwo intare za Sarambwe zatangiye kubarekuraho amakompura bagerageza kwirwanaho, maze babona neza ko bamaze kurenga umurongo utukura. Mu kugerageza gusubira inyuma rero niho bahuriye n'ibimeze nkaho ari inkuba zikubita cyane. Ubu tuvuga n'ibimodoka by'intambara by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze guhira mu muhanda werekeza Bukavu neza byakongotse. Bisa naho ma 23 yari yabipanze. Zimwe mu ntwaro ziremereye cyane zari zitwajwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari muri operasiyo yo kugerageza kongera kurasa mu mujyi wa Bukavu
Bukavu ndetse bakaba bakora ibimeze nk'aho ari ukugerageza kwisubiza uyu mujyi ibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba. Ibirometero bari bamaze kugenda byose bagerageje gusubira inyuma, nyamara bisa naho bitabakundiye ndetse ntabwo bari bitwaje ikimeze nk'aho ari kominikasiyo ihagije ku buryo bashobora kuza gusaba umusada. Ibyo basabaga byasaga naho biguye kuko ibirometero ingabo zagombaga guturuka mu mujyi wa Uvira ndetse no muri Plaine de Ruzizi zikaza gutanga umusada n'ubundi zagombaga kuhagera uko bimeze kose. Aba basirikare bamaze kwicwa ku buryo byabaye ngombwa ko aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC benshi bamanika amaboko. Nubwo bamanitse amaboko ariko bari bamaze kuba bagerererwa ndetse hari hasigaye ingerere nk'uko bari batangiye kuraswaho urufaya, ndetse dore ko bari abasirikare benshi cyane, amakamyo agera kuri 3. Aba bose bahise bayavamo ndetse batangira kugerageza kwirwanaho, ariko baza kubona neza ko bigoye kuraswa imbere n'inyuma n'impande zose. Nibyo byari biri kubugariza ndetse bituma bafata umwanzuro wo kumanika amaboko. Benshi bemeza neza ko iki ari ikindi gisebo gikomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi. Uribaza ngo ubundi byagenze bite kugira ngo 23 ize kuresista ifunga umwuka maze ireka abasirikare babanze bindire neza bagere ku murongo utukura aho bagombaga gutangira gusheringa. 23 benshi bemeza neza ko yamaze kumekinga shwa ko ibice barimo nta numwe ushobora kuza kurasa mu mujyi wa Bukavu ndetse ushobora kwegera mu bice bisanzwe birimo binatuwe n'abaturage. Uyu muhanda uturuka mu mujyi wa Uvira werekeza mu mujyi wa Bukavu unyuze za Gatogota na za Kavimvira ni umwe mu mihanda ikomeje kubera inzira y'umusaraba ikomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi gikomeje kwisanga cyaguye muri ambushi zikomeye cyane. Ubu tuvugana babaruwe bamaze gupfa n'abasirikare barenga 115, abandi bihayima 23 barimo n'inkomere, imibare yabo ntiramenyekana. Ese koko ibi birashoboka ko ingabo z'u Burundi zazafata umwanzuro wo kuva muri imirwano kuko zikomeje kugenda zihatakariza ubuzima? Ubu tuvugana abaturage bavuga neza ko imirambo bakiri kuyibonera yandagaye mu nzira, ibintu bemeza neza ko bishobora kuba ari bimwe mu biri gutuma igisirikare cy'u Burundi naho gikomeje kugenda gikora ibikorwa bimeze nkaho ari iby'ubwiyahuzi. Ubu tuvugana hano muri Kivu y'Amajyepfo neza werekeza mu mujyi wa Bukavu hongeye kumvikana amasasu, ariko bisa naho bitatinze cyane kuko abo gutsindwa bari batsinzwe bahita bamanika amaboko. Abaturage bumvisha amasasu nta kibazo bigeze bagira kuko n'ubundi babonaga mu makaritsiye bari kumwe n'ingabo z'intare za Sarambwe zababwiraga neza ko badagomba kwikanga. Uretse umuhanda route principale wari kubera mwimirwano, bisa nkaho n'ubundi ibindi bice byari bituje. Abaturage bari bazi neza ko 23 iri kumwe nabo ndetse 23 nayo yari izi ko izi ngabo n'ubundi zisa naho ziri kwishora mu ruziga rwayo. Ibintu rero bisa naho byabagoye cyane ndetse biza kurangira 23 ibikoze ndetse ibikora mu buryo buyoroheye cyane. Ubu iminyago yindi y'ingabo z'abarundi yaje kuboneka ndetse benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi bashobora kuzisanga cyarashiriye muri 23 igifite nk'imboye z'intambara, abandi mirambo yabo ishinguye mu byobo bitandukanye hariya mwabira bice akomeje kugenda habera imirwano. Ubu tuvugana ushinzwe ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo akaba umwe mu bakamanda bivugwa neza ko bashaririye. Uyu nawe nakubwiye inkuru zikomeye cyane zemeza neza ko ku munsi w'ejo amakuru yari yagizwe ibanga. Uyu mugabo yaje gufatwa mpiri na 23 afatirwa ayitwa Irundu ubwo yari muri operasiyo ikomeye cyane yo kwereka ingabo ze uko zigomba kongera gutegura ibikorwa byo kunyura mwabira bice bya Irundu byerekeza mu bice bya Minembwe kuko babonye neza ko 23 ndetse na kwirwaneho kugira ngo bahakuremo byabasabye isukari ikomeye cyane, ariko kandi biza kurangira babirukanye kugeza ubwo intare za Sarambwe zigaruriye na Puezero. Inkuru ncamugongo ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo aho babika ibikoresho bya gisirikare, zimwe mu ndake zakoreshwaga. Ibi byose byagiye bifatwa amashusho n'umutwe watwirwaneho. Izi ngabo za MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge nyine zakomeje kwerekana neza ko zigaruriye bimwe mu bice by'ingenzi ndetse n'ububiko bw'intwaro bw'igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo muri rusange. Defense nini cyane z'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo basa naho bamaze kuzirekura
kwiyahura nyuma y'umuriro ukomeye cyane w'izi ngabo za twirwaneho nk'uko byamaze kugaragazwa ndetse zifatikanyije n'izi ngabo za M23. Ibi byose byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane, byakubitiranaho ibinyamakuru nabyo byamaze kuburekinga inkuru zikomeye cyane zemeza neza ko ikimeze nk'aho ari ibikoresho byose byari byarapanzwe kwifashishwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. By'umwihariko bivugwa neza ko ari kontineri zigera kuri 3 nk'uko tubikesha ibinyamakuru byose yaba ibyandikira ku butaka bwa Kongo, ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ibihugu bitandukanye. Nk'ikinyamakuru BBC nacyo cyatangaje iyi nkuru kivuga neza ko hari drone nyinshi cyane zari mu makontineri agera kuri 3, buri kontineri yarimo drone zigera kuri 5. Ibi ni ibikoresho byagombaga kwifashishwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ibi byose byabashije gufatwa na M23, aho benshi bavuga neza ko izi drone arizo M23 iri kwifashisha, maze bigatangira kwitirirwa ko hari ibihugu byaba bifasha uyu mutwe ndetse ko ari byo biwuha izi drone. Kumba amakuru yamaze kumenyekana ko ari ibikoresho byafatiriwe na M23 ubwo byoherezwaga kuri ubutaka. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane kuko bisa nkaho General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo za M23, yamaze gushyiraho itegeko rikomeye cyane. Uyu mugabo umaze iminsi yumvikana yongera gusubiramo amwe mu magambo akunda kuvuga ko bagomba gukuraho leta y'abaginga ndetse bakerekeza i Kinshasa. Bisa naho uyu mugambi watangiye nubwo ari urugendo rurerure. Ibimenyetso byatangiye kugaragara, igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kugenda gitsindwa, gisa naho cyamaze kunanirwa ku mpande zose. Ibikoresho byagombaga kwifashishwa bisa naho byose byamaze gufatwa ndetse ibitarafashwe byamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera mu bice byegereye Puezero ndetse na za Mikenke. Benshi bakavuga neza ko nkundura ikomeye cyane yabereye mu gace ka Irundu werekeza neza hariya Minembwe mu isantere ariyo yabaye intandaro yo kwirukana izi ngabo z'abarundi ndetse zikaza kugenda zisa naho zisize byinshi cyane mu bikoresho zari kwifashisha. Ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo gidafite ibi bikoresho bikoreshwa mu kurwanira mu kirere, bisa naho iki gisirikare nta mbaraga kiba kigifite kuko byagaragaye neza ko kurwanira ku butaka gisa naho gitsindwa umunsi ku munsi. Ubu tuvugana imihanda isa naho yahengamiye ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo n'aba Barundi. M23 ku itegeko rya General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo, yamaze kuvuga neza ko gahunda ari ukohereza abasore mu bice byerekeza i Kinshasa ndetse akereka Tshisekedi ko asa naho ibyo yamubwiye byenda gusohora. Tshisekedi nubwo yemeze gutyo akomeje kwitabaza inshuti ye magara Perezida w'igihugu cy'u Burundi, ukomeje kumubwira ko azamugwa inyuma ndetse bazafatikanya mu byari byo byose bari kunyuramo, by'umwihariko ibi bikorwa bya gisirikare barimo. Ariko kandi ingabo z'u Burundi zo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo zikomeje kugenda ziyahurira n'uruva gusenya. Urugendo rwerekeza mu bice bya Kinshasa bivugwa neza ko ari urugendo rutoroshye kandi ariko rurashoboka cyane bitewe n'uko ibimenyetso byamaze kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo za ndege zifashishwaga nyinshi zamaze guhanurwa mu bice bitandukanye. Amakuru mwagiye muyabona, zitarahanuwe zarangijwe ku rwego rw'uko zidashobora kongera kujyanwa ku rugamba mu buryo bworoshye. Kandi bivugwa neza ko Tshisekedi aho yaba yarapanze kongera kugurira izindi ntwaro zirimo na drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse na drone kandi za kamikazi. Ibi byose agomba gutegereza amezi ari hejuru ya 6 nk'uko ibinyamakuru byabivuze, bitewe n'intwaro yaraherutse kugura zose zaje kumubera impfabusa. Ubu bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirwana ariko ari ukwirwanaho kuko kuba batekereza gufata ibindi bice byo bisa naho ari inzozi. Ibi byose bikaza kwegekwa ku mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinjwa kuba yarihutiye kuba yafata ibice bitandukanye. Nyamara muri pura z'iki gisirikare bari bamubwiye neza ko uru rugamba rugomba kwitonderwa kuko bisa nk'aho M23 nubwo yarekuye
yarekuye ibice bimwe ndetse bikavugwa neza ko yabirekuye kubw'ibiganiro by'amahoro, ndetse bamwe bakabyitirira igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa nkaho ari amanyanga, ndetse M23 bakayishinja ko yakomeje kugenda isa naho iri gutirisha ndetse ikica agahenge k'intambara, agahenge k'imirwano kashyirwagaho, ndetse igisirikare cya Leta ya Kongo kikavuga neza ko M23 ikarenga